Домодедово аэропортунан подстава башталып тур достор. Видео тарттым эле чыгар Узбек Кулбай мен өзүм деле токтотуп калышты. Могу машиналарды көрдүңөр да. М840 МО 90 регион, А430 ММ 90 регион, Ларгус. Ушуларда достор Министерство транспорта дейт, ушулар иштейт экен. Аз бизди токтотуп алып туруп, путевой лист жок экен, перевозка пассажира деп туруп, незаконная перевозка пассажира деп туруп протокол толтуруп атат. Протокол толтура берет. Акырында биз не согласен с протоколом, отказывает свидетельствовать против себя деп туруп кол коюп беребиз. Кыскасы не согласен с решением депчи. Нам требуется юридический помощь деп. Ошондо гана бизди коюп берет достор. Так что бизнес класс айдагандар этият бололу. Менде азыркы учурда путевой листтер жок, эч нерсе жок. Ошон үчүн токтотуп, ушундай кылып штраф жазып беришип атат. Ал штраф жазып берет, коюп берет. Кийин биз Яндекске кайрылабыз, юридический помощь депчи. Анан пускай өздөрү дальше решать этсин. Достор, бул жерде не только неме Министерство транспорта, даже налоговый, дагы эмнеле жанагы военкоматтар бирге иштешип атат. Кимде РФ паспорту болсо, ол военный учетко турбаган болсо, ошолорго дагы претензия кылышып атат. Так что этият болобуз. Бүгүн 30 январь 2024 жыл.